Museisia ni muvyana nda yanondo akoseisia mutongo TV ngwatanio ya mukamba nyini tawa Steven Mwema nina ukethia na notho tekilunguni kicha uya ni uya na muthenya ni womuthi ni kiaoni cha usini wa Kaiti ulawe county ya Makueni na yuni thea bandu babeta wote nikenda tuthitukanene na mutandithia wa kuseubia aka kusewa cia mbwa cia mau na cia moko na kwika aka kindu kitawa massage tuthitunene nake tumane uyo uthukuma wata naindi mwenda museisi netu avika va malikiti va wote valangu utavasi nikenda indi tunene na mundu wa kuseuvya mbwa yaka tunene nake tumane uyo wika wata na kanene witha na kaindo Judy. Hey Steve. Nikulia hii. Uyo waku wa mbwa wambeisi endi. Uyo nanzise last year. Mwi wa nyanya. Na yue ni mundu woni ai kuna uyo wa mbwa wa kwendesia kana ni chokela cha tumia wambeisi uyo wa kwa ili akambwa. Ti mundu naona nikitenda ni wendete kuma ni munini. Na actually nyona njaa usomea. Okay. Kwa una ubungwa na nandika keletu. Niwe sia thukumime mathina. Nona kata undhukumanesa. Na nake akambundisia. Kwa mbaega. Kwa uyo waku wa mbwa wabundizwe ni muthukumi waku. Na bundiwe muthukumi wakwa. Kwa uyo andika muthukumi ya mbewe, uyo ndo awezi. Njaa wesi ona banini. Na yue ila tunena uyo wa mbwa pe museise wiva pa ya wiliende bandu pa ya tuseise na yunde omana uya wa mbwai ni uya wacha utonyo mwelese yugo uthukuma uya wacha wakulu uya wa mbwani wakwa na kabya mbwa na ti mbwa sisioka ona moko kai tuiptuike tubikia mbwa twanzisia moko kuulu na mawo kuulu ya no siba kwelangi na ama uno madambwe uthi no udambwe yani ndo tukumamba mako memo kana udambwe mako gina kudambyo dio no ni ka massage cia mwi wonde kana o cia mwi wonde kuta se ino yonde no ta package ya kindu kimwe yani massage na kwa ile mbwa na cia mau na cia moko ni beauty yonde na yue kila cha tumia wambese uyo wa mbwa na tiwi ya wa kutambua kana uyonge wiki bathukani nicho nundu nye ni bata nago ni kindu ni bata acho kuma ngoni ana ngatinda banga imo kwata customer no ni mande mutu iwa kwanga muyo kangubambuje mbwa ukambuza mbwa mana uka ni kindu nendete kuma ngoni yakwa na ti kindu na di school ngaji usomea kila cha yani kila cha uyambe yo chenda kila cha nengia mwisu ya mindo hii ona kama so mbwa maikala nesa hii kana paicho ni kudina kuona ngisobwa nai okay na nenda kwa tuelezea hii uzanyosi wambe waindi wasobwa nai mbwa kwa tuelezea ka story kuba ndiara na ndiye na sobwa mbwa na umyombe sonzeo na nusu nendete semina bandu mbwa sia kwa sia kukanga sia balukandi mbwa ile nombe wayi si abaluka ngandi ndanzi si semina kwacha na naye makwendewa kwa unaswane no ni ubungwa na ndima nondo ndo noma na kwikata kwise ubi kwise ubi na na umendi kuma bubu na nebundisia kwa uye utonya kwa sia ti lazima mauya onde mundu asome bema yani bema uya mundu utonya kuibundisia na kama bema uya utona kuibundisia na kuti lazima usome haya uyo wakuwa mbwai pe ndo tuna uwete ka uya wa mbwa tuna kwaze uya haja wa urembo ni wa wanake okay uyo wa wanake wambisi na mbeza sianata nanzisi na capital ya yana ngiliana ngiliana okay nundu tulangi twimbesa capital ya ngiliana oye chauna cha tulangi tu nwene takangwete kokera wala ka niko gel sitawa gel ile ni wa gel na mwino yu ni langi ubaka mundu mukake kalawo muyi makana myele kutekuma kwa ututesa wambesa mbingi wa ibinda yu ambe na ngiliya na oye chauna yani oye chauna na oye malangi na be matumashini takawe ne yungweto mulicha bandini ka mashini nika kubipi mawe kana nika kunase yulangi uyunga mubaka naye molikabu ndesonya kakita kuma okay
yu sindu sio wawie aya na yu mundu yu ayambesia no sindu lawe tano na pe sindu ingi siongele kila ni pe sindu mingi tofauti mundu ayambesia uyo wa urembo waku wa mbwai aile kwenda yana chao na chao uyo te lazima wanze na mbesa taisu nitegemea ono kwati wa mundu onangilie kumino wanze siaso okay no kwati utegemea ono kwati wa mundu mwene na isi ndo yutase withi we wa saloon peila blonde dry ndo sike badokanyo pa isi ndo mbene ile sendekane chao na ni machine yo dhambia mao machine yo na salangiu na isi ndo sia kuthambia na malangi okay na indi kibila tachue kalele nikendo sire akasoma bae we nende starewe yu no diumwita na kwende diumwita bai mundu kunwa tu yele okay nisa na yue uyo waku urembo utethete ata nyundethete muno nundu nini kwati yao kaindwa kakwa ukethia nye mwene nduthi nyasya yi na ni muyanie notona kwa sepe ondo utona kuoneka wekie na uyo wa kuwa urembo either kwa kakula kana ko anything kana ke kwa ondo project nini kitoto maundu nyo tio no wali ndio na mwana ni subia uyo skulu okay na peke ndo wa thinduka ne ugathio kongamia kowa ukesethia yu ukona ukasi kwa kweli uno ni uyo no wako wa urembo ona kuthi hoteli ni ukekaloke yu ya lewe chondo na yu diet ya kwibindu kirata kana yu maisha maku yu standard ya maisha maku ibindu kirata kuma utambita kwambia uyo na uyo ambia uyo ni bindu kite muno pe mundu twanena sike kilungu nikichawe ya newe ambenye ndambita kwambia uyo kwanza naye mumosu health yako ya ndhuku mundu ndiesa nesa that is very true yuwe kwa kubaili ata ona kwa nona sio tosu na kuyani wakiliko na kuona watinda bao wikwa to customer na customer yani wana akathina akasiokengi na akaete omunyanyai ni kwata utani mwingi muno wako na yuwe waata wethia kila muthenya wendo ya ndo ama serikali saidia kila muthenya serikali tunaomba saidia wiwa hata ngone utaona kuimandha kindu chawe cha kucha kila muthenya na uyo wako utawa serikali saidia ni wa moyo mwingi muno na ni wa ni muyane pyu pyu na yue andola ngimosa andu metha amena mawoni ke bathokani yulo wa mawia meke bathokani pe mama asia wale tuthi kwande kwa mawisi mandu bathokani yo andola makuithulukite mosa hata uyo wako nona mai wosa nesa ya wa kuandika nuisi no museo lakini ya wa kuandika ni museango ninda na nimita nyo freedom ya kwambene ona mwana akawa ndiye tinda yuko ni amunene ni muyata umwe yuba nina kwata no mundi ngiu yani ndiye mobungwa na ndithio maundu ni makwa yu nenda tunene kindu kicha wewe yani no lando kwa bisine peda pe manager na ndo make bathukanyo ko ni mama control yao ke say ndu nete ngwewe yani no kila muthe na no kwamuka uko kanduli au ndu yao yani atobe kitumike maana mundu yandikite manager hata uke say ndeli changu wewe yani nye ndilikasi yangu wewe yani uketha no muthenya muno wa muke kasi umunde ndiko isikio bingwanye kwanza umunde ndibingwa nye aba kwa namuka kwacha akili yakwa yiba na njino ai undu wa mundu ayase mandi winda uyu muthenya mwasa unisenga wo mandi ukajikendi nisioke weyani nundu ikindungwika kuma ngoni ni withana off ya sandi yiyoka wachumwa tu wiwoka na winda we muthenya mwasa muno kwakwa na yoke yawe yo makanisani njuka wo muthenya wotinda na family yakwa aya you mindo utonya kwasia nikenda biashara wa mundu usetha ni wa ila kana whether we successful utona kwasia ni mundu mebala mundu alitozinga nikenda biashara wake wetha ni wa ila kusobia unyanya waku na customers maku kwa tueleseka with the umundi oka service la wa munenga nukwenda kusiokenge na ndu wa muthocha nitegemea kwa mfano wewe nototho kasia mundu hata nye ningulilika kwa ngelekanyo customer wokie kwa muomone ambia enda usuga mbwani mbesiana tana mutapia
na muyai ni karibu muno na muye muthoche muno naambia ni nguka na athia kasise bangi indi abikabu aciokie ngia akambia ndukabinge mwa ila waambia karibu newa muyo kuya nathi jine wo na nasieka nicioke balawi yani bala pambe wathi bau endete yua mwaka sobewe ndane wata wi muthoche kwa hiyo acioka ba kwa hiyo ndu wathocha customer waku no ndu wa mukua ilo museubi ni kutegemea muno kana nulumya customer kana nukwasia makastoma maingi mauyo waku methame yao muno niaka aume ndiwa aume ni maeta wano hibeti kana makeyete kana imwe makeyete lakini aingi muno naka alame na marusi na ibetila sendete ikundini siathini no ala akam itasi maende siathini akala methame ndeto rembo pe customer wese da ni wese akoka kila chumwa kana kila mwezi ndo cia muthembo ninala ni ndani si mwiwe alitothela matokite okay ona kai maunga nina litokile simunga mukulia wayeba tuwata ndilo kuona tene akambia ni nguka kwa hiyo nika follow up ya customer mako uyo waku ni withawe na maumu weo maumu njaku ya nabungu iyo mwaka osumu bitu kwa uno ndi wende ya kukila kwa wibi ndengi no wikala uka mono mundu wekala muthenya mwima ni wona bala ni to wene ni bebide to banini lakini bone bandu basio kai ni basio kwa hiyo muno we mukono mundu muthenya mwima kwa mwe before weekend yebike ayu muthenya la musio muthenya la tonya kasene musio ni wathukuma uyo no waku muthenya la musio mundu aithukuma uyo wa urembo uyo waku no tono licho tambeze cia nata muthenya la musio no kwate ngilio 5,6 kwa mbeka Judy ngili 5,6 wako na 30 kedhani nezi zabu naweza nisio vikayana kwikusio kwa hiyo ndo mbea uwe weka indo timu thuku timu thuku tuke kwa muthenya la muthuku muthenya muthuku no kwate ngili Judy ndo mbangia yani walika kwa chendu mote na ngili ai atyo corona isitiye munango ai namba no begendo atyo corona isitiye muno we na yeye ando mundu utonya kwitha yenda kukuna wiyo mundu utonya kwitha yenda kukuna wiyo wa urembo utonya munengo tamo indo no munengo tawa kendande no kwati wa kuthi school akabundiwe no amando bandu balaba bungwito yosu abundiwe agenda mone makia kubundisia mundu na akiathia bingo mundu nenda bundiwe uyo na litothi kwa mundu bwa nata iyo tegemea ndu mando mundu mwathio andu no isemi kwa andu meosima lakini wakwata mundu museo lakini Judy ndege ima ayenye ndiki imona nina umwe to bundisi kila na ningiwe nusio kukinenga kongi okay na ukanewa mwanya unene na serikali utonya kumya weta na wewe kula kwa serikali vile binda yiko ina corona yu changamoto ya mwende nayo nene ni kanzo kanzo ni kwetu tuthinye muno na kosa license kwa hiyo no na yu ithia kende mwe ya timu sio kanzo ni suni semba ni teneni ithia mbimu yani kwa hiyo tuna kumya weta na kwa kwata usethia gavana ile tototete na yini okulia usethia bazeno cia kwe bakanzo ni mbingi kana pena mwesi ndasi mbingi na maitu sembeje muno na no mene hali undu yili okay ni sawa ende na yu twimina mundu wikala bamusi wasia kuingwa mauya na etela ese kwito uya bandu bisini utonyo mwata achangamuke aumile kuku imauya okay ni sawa ni mubya muno mundu Judy nondo wana na itu mundu witha etha na ndoto ya kusopingwa uya wa urembo ni mama nondo utonya kwika na ni watutethia muno na ni watethia musesia kwa hiyo ni mubya muno
naindi muno musesi ni muvyana nda yanondo akusesi kilungu kicha uya ni uya vamu tangu TV ngwatanio ya mukamba netwamanya wenda kwambise uya wa urembo utonya kwikata na utonya uende ka chao na chao naindi twambo thindukane banini itina wabindete yasa netusiokethetie tuna mutaalamu tusanuke mondo mabiasala nyini tawa Steven Mwema twethiane itina wabindete yasa.